Nalazimo se u kući scenarija Narodne biblioteke dr. Dušan Radić. Gošća serijala Film i književnost je magistar Ana Daleore. Danas ćemo imati jednu veoma specifičnu emisiju. Naime, profesorka će nam održati predavanje o knjizi Značaj star sistema u hollywoodskoj produkciji do pojave govornog filma. Hvala, Srđane. Pa evo, prvo, zašto je baš određen taj period? Jer kada bi se generalno pisalo o nekoj pojavi, uvek je dobro staviti u vremenski okvir. Taj period do pojave govornog filma, ja sam namerno i stavila naziv govorni film, a ne zvučni, zato što prosto u periodu nemog filma su sve projekcije bile ozvučene, ali taj period nemog filma je bitan iz više razloga. Prvo, u tom periodu se formira svetsko filmsko tržište, što je posebno bitno. Zatim, film postaje sastavni deo i kulturnog i javnog privrednog života, što je takođe bitno, i ono što je iz ugla produkcije, pošto se ja bavim produkcijom, profesor sam filmske produkcije, što je posebno bitno, formira se navika kod bioskopskih gledalaca da prati filmove. Sad kad kažemo navika ili movie habit, kako su to hollywoodski producenti rekli, znači, potrebno je bilo u tom periodu postaviti vrlo bitne stvari vezano za oblast produkcije. Kada posmatramo danas, ja uvek volim da pravim paralele, prosto i kada predajem studentima, ne volim da se ta prošlost shvata kao nešto što mora da se nauči, već da primenimo neke elemente i principe koji su postavljeni u prošlosti danas, a vidimo da se primenjuju. Kada govorimo o produkciji svakog filma, postoje 4 elementa koja su od izuzetnog značaja. Izdvajanjem ta 4 elementa, to opet naglašavam, ne umanjujemo značaj ostalih elemenata koji su bitni u produkciji filma. Pošto se nalazimo u Vrnjačkoj banji, evo ja bih na prvo mesto stavila scenariju. Znači, scenario kao jedan literarni predložak za produkciju budućeg filma, koji je izuzetno bitan. Na drugo mesto stavljamo reditelja, takođe kao umetnika koji će sada to literarno delo na svoj jedan specifičan način da pretvori u autonomno filmsko delo. Glumce, kao sledeću kategoriju, ili pod tim glumci podrazumevamo takođe zvezde, znači poznate filmske glumce, koji će svojom popularnošću donekle garantovati priliv bioskopskih gledalaca, što je za producente bitno. I poslednji element, kapital ili finansijska sredstva, stavljam ga namerno na poslednje mesto, a ne na prvo, jer da nemamo sve ove kreativne sastojke, novac nam ne bi bio dovoljan, ali jasno da nam svi ovi elementi apsolutno nisu dovoljni ako nemamo finansijska sredstva, sa kojima ćemo naravno omogućiti da jedno literarno delo, da kažemo, bez obzira da li će biti roman, pa ćemo raditi adaptaciju ili originalni scenarij, da ugleda svetlost dana. Sada, kada govorimo o produkciji, to je ono isto što je bitno, svaki producent kada se upušta u produkciju jednog filma, svestan je da ulazi u jedno vrlo riskantno polje. Znači, postoje rizici proizvodnje i rizici potrošnje. Svi ovi elementi koje sam navela su donekle elementi takođe koji nam omogućavaju da te rizike ne možemo da kažemo izbegnemo, ali da ih svedemo na neki razuman, ali tako, nivo. Prvo i osnovno, kad pogledamo to, nam je scenarij, jel, ako krenemo, od scenarija. Ako je u pitanju adaptacija nekog poznatog romana, pripovetke, pozorišnog dela, jasno je da svi čitaoci, jel, tog dela u svakom slučaju dolaze privučeni da pogledaju film. Zatim, kada govorimo o zvezdama, jel tako, glumcima, znači jasno je da će glumac biti izuzetno bitan element, jel, će upravo bioskopski gledaoci privučeni imenom tog glumca doći da pogledaju film. To je danas. A da vidimo kako smo došli, jel? Kako smo došli do tog fenomena star sistema. Prvo, šta znači star sistem? Sistem proizvodnje filmova u periodu nemog filma, koji je bio baziran na popularnosti određenih filmskih glumaca ili glumica,
čija je popularnost neminovno uticala na profit tog filma na tržištu. Što je, kada pogledamo iz ugla produkcije, vrlo bitno, al? Da. Sada, kako se došlo do toga? Znači, ja sam se fokusirala na američku kinematografiju, koja nam je, naravno, kada pogledamo, vrlo interesantna, prvo što je u pitanju jedno veliko filmsko tržište, koje u tom periodu, a opet, kažem, uvek u istoriji filma postoje i određeni razlozi, jel? I ekonomski i društveno-politički, koji utiču na određenu situaciju, pa se to upravo desilo američkoj kinematografiji, jel? Period svetskog rata, Prvog svetskog rata, jel tako? Da. Je prosto omogućio procvat američke kinematografije i hollywoodski producenti su u tom periodu mogli itekako dobro da pokriju troškove proizvodnje svojih filmova, da ostvare profit, znači ogromnu zaradu, a takođe i da te filmove po mnogo nižim cenama plasiraju na evropsko filmsko tržište i da sa njega ostvare dodatne prihode. Da. Ali što kada pogledamo, jasno je da je, znači, u periodu Prvog svetskog rata došlo do jačanja američke kinematografije, odnosno procvata producentske kinematografije, a takođe je taj period značajan, jel, u Evropi došlo do jačanja autorske kinematografije, jel, gde je došlo do velike, možemo slobodno reći, velikog broja značajnih evropskih reditelja koji su se okrenuli umetničkim pravcima koji su postojali u Evropi, pogotovo u Francuskoj i Nemačkoj, ekspresionizam, nadrealizam, i koji u startu nisu računali na uspeh filma na tržištu, već su prosto želeli da svoj neki specifičan autorski stil ostvare. Sad kad pogledamo, kad govorimo o američkoj kinematografiji, kažemo za početke kinematografije, naravno, zadužen je poznati pionir američkog filma, Thomas Alva Edison, poznati pronalazač. I sad ono što je isto bitno, istoričari filma, u zavisnosti od toga da li dolazi iz Evrope ili iz Amerike, imaju podeljena mišljenja. Ako smo u Evropi, naravno, svi veći značaj daju braći Lumière, Augustu i Louis Lumière, koji su pioniri filma u Evropi i koji su organizovali prvu javnu, to sad naglašavam, javnu filmsku projekciju, kada su bioskopski posetioci uz kupljenu ulaznicu mogli da posmatraju program kratkih filmova. Znači, gledanje je bilo kolektivno. Pre njih, to je u pitanju 1895. godina, pre njih je Thomas Alva Edison patentirao dva značajna uređaja. Jedan je bio uređaj za snimanje pokretnih slika, a drugi je bio uređaj za projekciju. Jedan je bio kinetograf, drugi je bio kinetoskop. I o čemu je bila razlika? Znači, Edison je smatrao da je mnogo bolje, a imajući u vidu tehničke elemente. Znači, oni su sad svi bili pronalazači i tehničari, govorimo o producentima, da je smatrao da je mnogo bolje za tehnički kvalitet slike da pojedinac gleda u aparatu, kroz okular, znači mali otvor, da gleda određeni program kratkih filmova. Znači, tu govorimo o individualnom gledanju. Pošto takav način nije svojstven konzumiranju filmova, kakve danas imamo, kažemo da iz tog razloga veći značaj se daje braći Lumière, ali ono što je interesantno, to je da su braći Lumière došla na ideju da svoj pronalazak kinematograf, koji je bio uređaj i za snimanje i za projekciju, u stvari konstruišu po uzoru na Edisonove, što je vrlo interesantno, jel? Znači, kada je nešto prvo, 1893. su krenuli njegovi uređaji u eksploataciju, a oni su 1895. konstruisali. Sad, Edison, pošto je bio pronalazač, on je to prosto postavio na jedan vrlo interesantan način iz tehničkog ugla. Ja sam patentirao svoje pronalaske, svoje uređaje, i prosto ja donekle držim monopol u svojim rukama. Međutim, za posao filma, tako da kažemo taj movie biznis ili film biznis, to nije išlo baš u tom pravcu. Znači, vrlo brzo se pronalazak, pogotovo kinematograf, što je vrlo interesantno, braći Lumière, iz Evrope raširio i stigao je čak i u Ameriku. Tako da je Edison 23. aprila 1896. godine izumeo po uređaju kinematograf svoj uređaj, jel tako, koji je takođe omogućavao javno ili kolektivno gledanje. I taj datum, kao što je 28. decembar 1895. upisan kao početak istorije evropske kinematografije, ovaj datum, 23. april 1896. je upisan kao datum početka istorije američke kinematografije.
I sad šta se desilo? Za relativno kratko vreme, mnogi, da kažemo, preduzetnici i prosto ljudi koji su imali smisla za biznis su shvatili da je to jedna unosna delatnost koja može na relativno jednostavan i lak način da omogući zaradu. Prvo, kad pogledamo, to su se uključili distributeri i prikazivači, što je vrlo interesantno, jer kad pogledamo promet filmova, prikazivanje filmova, a produkcija, u stvari nešto što zahteva možda i najviše finansijska sredstva, je bila u početku skrajnuta. Znači, ja ću se bavim distribucijom, do mene će stizati filmovi koje ću ja svojim dobro uhodanim kanalima moći da plasiram određenim bioskopima. I to je sve u početku jako lepo funkcionisalo. Svako je mogao da kupi projektor, svako je mogao da iznajmi prostor u kojem će se prikazivati filmovi. U početku to su bile kafane, znači prostori koji su već bili popularni, bliski ljudima. Svako je mogao da kupi, ako se bavio distribucijom, program filmova i to na jedan vrlo specifičan način. Da kupi te filmove kao bilo koji drugi proizvod. Znači, još uvijek nije u početku postojala licenca, odnosno pravo prikazivanja filmova. Međutim, kako se za relativno kratko vreme ta delatnost, novo nastala delatnost, vrlo brzo raširila i mnogi su se obogatili. Edison, od koga je sve to krenulo, se odjednom našao u čudu. I kaže, gospodo draga, ne možete vi sad na moj račun da se tako brzo obogatite, ili da ostvarite veliku zaradu kada je sve krenulo od mene. Da mene nije bilo, vi ne biste mogli da se bavite tim poslom. Naravno, sve te kamere i projektore koji su se koristili, nisu bili Edisonovi, ali su to bili uređaji koji su koristili njegove te patente i pronalaske kao osnovne, a onda su bili malo napređeni, modifikovani i tako dalje. Ali on je smatrao da on ima pravo, ekskluzivno pravo, da svim tim njegovim, da kažemo, kolegama koji su krenuli da se bave poslom filma, naplaćuje patentno pravo. Ja, kaže, sve je pošlo od mene. I onda su mnoge firme, prosto u početku se nisu možda najbolje snašli, rekli su, pa dobro, mi ćemo se priključiti Edisonu. I taj period je vrlo interesantan, naziva se rat trusta i nezavisnih. I kad pogledamo upravo iz tog, da ga nazovemo rata, ili sukoba, je donekle i proistekao Star System. Zašto pričamo onako u nekim kratkim crtama o istoriji, jel? Zato što je Edison oko sebe okupio i producentske kuće i distributersku. General Film je bilo distributer isključivo filmova članica trusta. I osnovao je taj svoj trust, odnosno udruženje u kojem su se našle producentske kuće koje su imale zadatak da na nedeljnom nivou snime određeni broj metara filmske trake. Odnosno po 2 rolne filma nedeljno. Sad, to je onako vrlo interesantno kako su posmatrali filma, nezavisno od žanru, nego samo film. Film kao materijal, film kao filmska traka, koja će dobro uhodanim mehanizmima distribucije stići do bioskopa koji su takođe bili u okviru Edisonovog trusta i tu se prikazivati. A svi oni koji su učestvovali u okviru tog trusta plaćali su taksu ili naknadu. Kažemo konkretno, vlasnik bioskopa je za projektor plaćao taksu od $2 nedeljno. Pristali su, ali tako? Da bi mogli da opstanu. Međutim, naravno, kada pogledamo, uvek se nađu ljudi, buntovnici, koji ne žele da se priklone tim pravilima i mnogi distributeri, na prvo mesto izdvajam Karl Laemmla, zato što je on izuzetno značajan, nezavisni producent za nastanak Star sistema, kao i Samuel Goldwyn, rekli su ne želimo. Mi to ne želimo da radimo. Ko su bili ti nezavisni? Vrlo interesantno, rat trusta, znači trust, to je Edisonov trust, a ko su bili nezavisni? Nezavisni su bili vlasnici bioskopa, koji su se našli u najtežem položaju. Pošto se nisu priklonili Edisonovom trustu, kao vlasnici bioskopa nisu dobijali filmove. Jer u Edisonov trust su ušle mnoge firme, Biograf, Vitagraf, čak su ušli i preduzeća Charles Patea i Méliès, njihove filijale koji su imali u Americi. Znači, šta sad ja kao vlasnik bioskopa mogu da radim ako nemam filmove, odnosno program koji mi je potreban da bi moj bioskop mogao da radi. I upravo vlasnici bioskopa i distributeri, zato sam i rekla vrlo interesantno, produkcija je došla na kraj, ali sada se uključila, su počeli da se bave i proizvodnjom filmova.
I sad, zašto je to interesantno? Ti vlasnici bioskopa iz redova nezavisnih su film posmatrali na jedan potpuno drugačiji način. Šta to znači? Edison nije bio producent u pravom smislu reči, znači bio je pronalazač, tehničar, koji je želeo da naknadu koju je mogao maksimalno sa tržišta da dobije i da pokrije troškove koji su njemu bili bitni. Ali nije razmišljao kao producent. Pošto su nezavisni bili vlasnici bioskopa, to je vrlo interesantno, oni su tokom projekcije filmova generalno pratili reakcije publike. Znači, interesovalo ih je koju vrstu filmova publika voli, šta žele da gledaju, da bi prosto znali da takve filmove, tako, prikazuju u svom bioskopu, što je logično. Zatim ih je takođe interesovalo koji su to glumci u filmovima na koje publika bolje reaguje nego na ostale. To su u početku bili sve anonimni. Znači, na špici se nisu nalazile imena glumaca, ali su prosto reakcije publike na pojavu nekog glumca u kadru bile fantastične. I oni su došli na ideju da upravo snimaju takve filmove koje publika želi da gleda. Znači, to su bili prvi pravi producenti koji su razmišljali o potrebama i željama bioskopskih gledalaca. I sad, zašto se taj period naziva rat? Što je onako možda rogobatno zvuči, jel? Naravno, da je u pitanju okršaj koji je postojao, da Edison nije želeo konkurenciju, pošto se borio svim silama da spreči, ona je ipak postojala. I onda je interesantno, recimo, fantastičan je film Bioskop za groš ili Nickelodeon, koji uopšte pokazuje taj period vrlo značajan Pitera Bogdanovića, ali stvarno onako prikazuje stanje u kinematografiji američkoj u periodu nemog filma, da je Edison slao konjicu na setove, na teren gde su radili nezavisni, koji su im bukvalno uništavali, razbijali kameru, rušili scenografiju, znači prosto na sve moguće načine želeo da spreči konkurenciju, opet sa ciljem maksimalnog ostvarivanja profita sa tržišta. Međutim, nezavisni se nisu tako lako predali, naravno, i oni su se selili i selili, pošto je vrlo interesantno, to je da je sud u Americi priznao patentna prava Edisonu. Da. Što je vrlo interesantno. Međutim, oni su rekli, ma ne, mi želimo da snimamo filmove i borit ćemo se, i pomerali su se sa istočne obale Amerike na zapadnu obalu. I onda mnogi istoričari filma kažu, to je sad vrlo interesantno, kako su stigli, šta je bitno bilo. Znači, u blizini je bila granica sa Meksikom. Onog trenutka kada pređu na teritoriju Meksika, zakoni američki ne važe. Da. To je jedna koja, ja mislim, vrlo bitna stvar. Znači, želeli su da snimaju i prosto su pronašli način kako da budu istrajni u toj svojoj želji. Drugo, zašto su se pomerali ka toj obali i izabrali, naravno, kažem opet ne bez razloga, Hollywood, odnosno predgrađe Los Angelesa, Hollywood, koje je bilo malo naseljeno mesto, je zato što je taj deo Sjedinjenih Američkih Država bio vrlo interesantan kad govorimo o proizvodnji filmova. U to vreme tehnika, možemo reći, bila poprilično nerazvijena i reflektori se nisu koristili kako se koriste danas. Znači, bitno je bilo, filmovi su se snimali u eksterijeru, čak i ako govorimo o nekim studijima, to su studiji koji su imali otvoren plafon da bi prodor svetlosti mogao da postoji. Tako da je vrlo interesantno zašto je izabran taj deo, jer kažu, Hollywood ima najveći broj sunčanih dana u toku godine. Znači, iz ugla produkcije, imaćemo idealne vremenske uslove za rad. Druga stvar koja je takođe bitna iz ugla scenografije, to je da u tom kraju postoji veliki broj različitih pejzaža. Da. Reke, planine, ravnice, doline, što je za produkciju filmova i tekako bilo bitno. Dalje, opet iz ugla produkcije posmatramo sledeća stvar, jako niska cena zemljišta, koja je omogućila da se za relativno kratko vreme izgradi veliki broj studija na tom prostoru. I poslednja stvar, takođe bitna iz ugla produkcije, je jeftina radna snaga. I sad kad se sve to onako pogleda, kažemo, odlični razlozi zašto je Los Angeles, odnosno predgrađe Los Angelesa, Hollywood, izabran kao centar američke filmske industrije. I sad kad pogledamo, što je vrlo interesantno, kažemo, 1914. godine je snimljen, 1913. 14. su godine kada se krenulo sa proizvodnjom
filmova u Hollywoodu. Indijankin muž, možemo reći da je prvi film koji je snimljen. I u relativno kratkom periodu Hollywood dominira svetskim filmskim tržištem. Što je vrlo interesantno. Recimo, 915. godine proizvodnja u Americi je bila 60 do 70% svetske filmske proizvodnje. Da bi već negde krajem 20. godina američka kinematografija pokrivala 90% svetskog filmskog tržišta. Da. Što nam govori o jednom stvarno fantastičnom i munjevitom razvoju. Sada, dolazimo do toga kao neki uvod, jel? Da. Sada vidimo taj star sistem. Znači, kod Edisona je prosto bilo angažovanje glumaca kao anonimnih radnika, filmskih radnika. Čak i prvi pioniri filma, kad pogledamo u Evropi, braća Lumière, angažovali su svoje prijatelje, rodbinu. Glumac kao kategorija, posebno i umetničkom, ali i u proizvodnom smislu, u početku nije postojao. Međutim, ti nezavisni producenti, prateći reakcije publike, su shvatili da stvarno postoje glumci, koji su izuzetno fotogenični, što je u periodu nemog filma bilo izuzetno bitno, ali u početku su se angažovali pozorišni glumci. Da. I upravo to kad pogledamo nastanak, recimo, star sistema u pozorištu, jasno je da glumci u pozorištu postoje još od antičkog grčkog pozorišta. I recimo, interesantno je u tom periodu, u antičkom grčkom pozorištu, da vidimo kakav je bio odnos između publike i glumaca. Što je vrlo interesantno. Znači, publika, ako nije bila zadovoljna igrom glumca, apsolutno se nije ustručavala da burno reaguje. Odnosno, da ih gađa hranom, ili da revoltirano ustane i napusti salu. Što je vrlo interesantno. Znači, i u tom antičkom grčkom pozorištu publika je očekivala da vidi određenu igru i da ih prosto glumci sad svojom pojavom, pogotovo kad govorimo o pozorištu, glasom, pokretima, kostimom, zadovolje i da prosto kažu ovaj glumac je ostavio fantastičan utisak na mene. Sad, u periodu nemog filma mi imamo pojavu. To je ta fotogeničnost, ali se nažalost desilo da je kasnije sa pojavom zvuka ta fonogeničnost mnogim glumcima predstavljala problem. I mnogi glumci koji su bili izuzetno popularni u periodu nemog filma sa pojavom zvuka ostaju bez posla. Da, to mi govori Bulevar sumraka, na primjer, čuveni film. Jeste. Recimo, Rudolf Valentino, ko je bio zavodnik, su prosto mnoge devojke uzdisale za njim. Kad je progovorio, njegov glas apsolutno nije odgovarao izgledu. Kao što i mnogi glumci koji su bili doseljenici, koji su upravo krenuli u Ameriku u potrazi za boljim poslom, što je vrlo interesantno. Jer kad pogledamo, pokazalo se ti pozorišni glumci koji su u početku uzimani, naravno, jer se nije znalo ko drugi, a i mnogi producenti su se služili upravo ono što govorimo, reklama i najava filma, recimo Pathé je pogotovo forsirao. Sara Bernard, čuvena pozorišna glumica, igra u filmu. Zašto? Pa da bi privukao publiku. Jer u početku su filmovi bili namenjeni srednjoj klasi. Da nije bilo mudrih producenata, film bi sigurno postao vašarska zabava i atrakcija. Jer je donekli krenuo tim putem. Krenuli su na raznim vašarima da se prikazuju filmovi, iz centra velikih gradova se polako selio ka unutrašnjosti. Zašto? Zato što nije bilo dovoljno filmova koji bi se menjali, u određenom vremenskom periodu. Međutim, hvala Bogu, uvek postoje mudri ljudi koji umeju da prepoznaju. Mi sad govorimo o Americi, pa neću govoriti o Patheu, ali Pathé je upravo bio producent koji je shvatio da publiku iz tih viših slojeva društva i intelektualnih slojeva na najbolji mogući način može privući tako što će angažovati ostvarene umetnike iz drugih oblasti. Da. I zahvaljujući njemu nastaje čuveni pravac film d'art i film postaje sedma umetnost u Evropi. A sada vidimo u Americi, Znači, shvatili su da publika želi određene glumce. Sad, kad mi krećemo sa izdvajanjem određenih članova filmske ekipe, znači sad brišemo tu anonimnost, na špici filma se stavlja ime glumca koji igra u filmu, a publika je pokazala veliko interesovanje, jer je studijima u jednom trenutku krenula da piše pisma. Kaže, devojka iz studija biograf girl, vitagraf girl.
Znači, nisu znali imena, ali su neki glumci takako ostavili utisak na njih. Onda su rekli, dobro, mi ćemo onda da angažujemo te glumce koje publika želi da vidi, ali onog trenutka kada se njihova imena nađu na špici, to neminovno iz ugla produkcije utiče na povećanje honorara. Automatski povećanje honorara utiče na kompletan budžet filma, ali tako, što je linearno, ali tako, progresivno. Automatski veći budžet filma je donekle i uticao i na povećanje cene bioskopske ulaznice. Da. Što je vrlo interesantno kao jedna pojava u kinematografiji. Međutim, čak i to povećanje cene bioskopske ulaznice nije uticalo na publiku da kaže, aha, ne, nećemo više mi da dajemo novac, pogotovo sada, veća cena bioskopske ulaznice. Zašto? I to je jedan od, po meni, isto bitnih razloga. To je bila u periodu nemog filma jedna univerzalna zabava. To je ključna stvar. Da. Film je mogao svako da razume. Pogotovo, ovo što sam spomenula već kad sam rekla, Amerika je bila obećana zemlja. Mnogi su iz Evrope dolazili u Ameriku, pogotovo u ovom periodu, kažemo, Prvi svjetski rat, kraj Prvog svjetskog rata, u potrazi za boljim životom. Odlazak u pozorište, čitanje knjiga, to je sve sad zahtevalo jedno solidno znanje engleskog jezika. Odlazak u bioskop? Apsolutno ne. Znači, bioskop je bila zabava namenjena širokim slojevima stanovništva. Svako je mogao da uživa u tim, da ih nazovemo, treperavim crno-belim sličicama, film je imao univerzalnost, razumljivost, bez obzira iz koje zemlje da ste došli. Ta cena bioskopske ulaznice je bila, da kažemo, relativno niska, odnosno mogao je svako to sebi da omogući. I prosto su sada morali samo da se pronađu mehanizmi koje su producenti smislili kako da se stvori navika. To je taj movie habit. Kako stvoriti naviku. Izabrani su glumci kao jedan od elemenata vrlo bitnih u proizvodnji filma i njihova popularnost koja se pokazala tako evidentna u tom periodu. Krenula je pojava filmskih časopisa, što je vrlo isto interesantno, u kojima su se bioskopski gledaoci upoznavali sa detaljima iz privatnog života glumaca. Onda se radilo na kreiranju jednog posebnog imidža, što je isto vrlo bitno. Mnogi glumci su promenili svoja prava imena. Sad kažemo, mnogi to ni ne znaju, na primer, ali recimo Mary Pickford, koja je, možemo slobodno reći, bila čuvena zvezda u periodu nemog filma, se zvala Gladys Smith. Složit ćemo se da ime Mary Pickford mnogo lepše zvuči nego Gladys Smith. I ono što je interesantno, čak su neki od bioskopskih gledalaca samo inicijativno, ne znajući ko je ona, a na osnovu izgleda njenog sitnog rasta, sitne građe, napisali Little Mary. I to Mary u stvari je bilo malo Mary, pa najbolje da bude Mary Pickford. Kasnije i drugi poznati glumci su promenili svoje imena, odnosno studiji su im dali specifične imena koja će ostaviti utisak, što je, recimo, Greta Garbo, bila Greta Luisa Gustafson, što možda mnogi i ne znaju, to su praktično bila umetnička imena, I prosto radilo se, znači, na kreiranju imidža, što je vrlo bitno, a druga, po meni, ključna stvar, kad kažemo to, navika odlaska u bioskop, bila je upravo po uzoru na pozorište. I zato sam ja u svojoj knjizi spomenula stvaranje zvezda u pozorištu, ne bi sad toliko detaljno o tome, ali ćemo samo spomenuti te najvažnije stvari. Komedija dell'arte u pozorištu je upravo postavila te principe koji su se kasnije primenili i na filmu, a to je tipologija likova. Bitno je bilo vezati se za određene likove. Kao i u pozorištu, znači tamo tačno je svaki lik imao svoj kostim, specifičnu šminku, znači imao je svoje karakteristike i osobenosti, a svaki glumac pozorišni je mogao da improvizuje, ali da te improvizacije budu uvek u okviru lika koji igra, što je vrlo interesantno i bitno. To je upravo urađeno sada i na filmu. Znači, nemački istoričar Eno Patalas je napravio tipologiju filmskih zvezda
gde je svaki glumac, odnosno glumica, shodno svojim prvenstveno fizičkim karakteristikama, što je vrlo bitno, stavljen u takozvani fah. Znači, igrao je isključivo određene uloge. I mislim da je to ključna stvar bila u vezivanju bioskopskih gledalaca za glumce. Da je Mary Pickford, kao glumica koju su stvarno mnogi bioskopski gledalci voleli, u jednom filmu bila devica naivka, u sledećem fatalna žena. Da. Nisam sigurna da bi to vezivanje i prosto neka identifikacija sa likama bila tako izražena kao što je bilo u tom periodu. Jer šta je ključno za stvaranje tog star sistema? Prvo, sam izraz star. Zašto star? Zašto zvezda? Mi mnogi izraze engleskog jezika koristimo i mnogi su se odomaćili i stvarno imaju nekad jačinu. Ja kažem, naš jezik je stvarno vrlo slikoviti. Mnogi izrazi prosto greota da se ne koriste. Ili da se koriste strani izrazi. Ali ovo star govori nam donekle. Zašto zvezda, jel? Pa svetli. Sjaj. Jel? Znači, taj glumac mora u sebi da ima. Jel? Nešto što zrači, neku energiju koja isijava. A on je u stvari, jer kad pogledamo jedan film, mi tu imamo ono što je vrlo bitno, a to je neki virtualni svet. Znači, bioskopski gledalci dolaze u bioskop, to im je prosto mesto bega od stvarnosti. I onda kroz te likove, izmišljene likove i izmišljene situacije, oni imaju utisak, ali što kažemo, brka se stvarnost i imaginacija, imaju utisak da se to stvarno dešava, a onda vrlo često i sebe projektuju u neku od tih uloga. I prosto žele da oni na neki specifičan način budu kao što su ti glumci, jel? I zato nisu svi glumci mogli da budu zvezde. Mi kad pogledamo i danas, i u našoj kinematografiji, jel, takođe u svetskoj kinematografiji, imate sjajne glumce, ali mali broj su zvezde, u pravom smislu te reči, zvezde, jel? Tako i ovde. Znači, star sistem, odnosno to je bio sistem proizvodnje filmova zasnovan na popularnosti određenih glumaca sa ciljem da uložena sredstva u proizvodnju određenog filma se na najbolji mogući način vrate na tržištu, odnosno da se ostvari profit. Iz ugla produkcije postoje 3 mogućnosti za producente koje imamo i dan danas. To je prosto neka ekonomija. Postoji prosta reprodukcija, umanjena i proširena. Umanjena nam je gubitak. To znači kada uložena sredstva u proizvodnju filma nismo na najbolji mogući način ostvarili. To ni za jednog producenta nije sjajno. Prosta reprodukcija je kada se uložena sredstva u proizvodnju filma vrate. Pa smo na pozitivnoj nuli, kako se kaže. Proširena reprodukcija je nešto što je hollywoodskim producentima bio ideal. A to je da ostvare profit. Znači, da uložena sredstva u produkciju budu manja od profita koji se ostvari na tržištu. I to je i dan danas tako. Upravo su hollywoodski producenti zaključili da su im glumci jedan vrlo bitan resurs u proizvodnji filmova uz pomoć kojeg mogu da ostvare taj profit na tržištu. Što je bila ključna stvar. I sad svaki studio je imao svoje specifične mehanizme, jel? Prvo, kako je pristupao glumcima, na koji način ih je vezivao, što je vrlo interesantno. Ja sam spomenula već Karl Laemmla, za koga možemo reći da je bio prvi producent koji je vrlo marketinški vešto, u javnost izneo prvi put ime svoje glumice. Do tada toga nije bilo. I to ne sad samo kad kažemo u javnost, ne mislim samo na špici filma, već kao jedna vrlo interesantna informacija koja je saopštio novinarima. To je da je njegova glumica Florence Lawrence stradala u saobraćajnoj nesreći. Jedan marketinški odličan potez, da bi kasnije na konferenciji za novinare rekao ne, ja sam proverio, hvala Bogu, to nije tačna informacija, to je samo bilo delo mog konkurenta koji je želeo da me spreči, ali ona je zdravo, sve u redu, nastavljamo sa snimanjem filma. Odličan marketinški potez, jel? Kako bi se u stvari interesovanje za glumce, ali tako, podiglo na jedan visok nivo.
E sada, ono što je takođe bitno, kada pogledamo, to je odnos producenta prema glumcima i scenarijima, što je bilo u početnim fazama. Paramount Studio, odnosno sami početci Paramount Studija, gde su bile dve producentske kuće koje su se uključile, Famous Players i Lasky Corporation, su upravo pronašli fantastičan način u privlačenju bioskopskih gledalaca. Oni su u produkciji koristili upravo adaptacije poznatih literarnih dela. Jer, šta se desilo u Hollywoodu? Znači, do tada, da kažemo, od 1914. godine, proizvodili su se kratki filmovi. Međutim, publika i ukus publike je nešto što se, tako, vrlo brzo menja i prosto publika se zasitila posle izvesnog vremena tih kratkih, jednostavnih filmova koji su predstavljali samo skice iz svakodnevnog života. Cilj je bio prikazati pokret. To je ono što je sve u početku fasciniralo. Meni je interesantno danas kada pričamo, ali sigurna sam da možemo da zamislimo kako je to izgledalo, recimo na projekciji filmova Braće Lumière, čuveni film Ulazak voza u stanicu, je takav utisak ostavio na publiku da su se svi sakrili ispod svojih sedišta i su mislili da taj voz neverovatnom brzinom uleće u publiku. Ali to su sve bili kratke scene iz života, prikaz sa ulica evropskih gradova, svečanosti, defile učesnika. I jasno je da je publika posle izvesnog vremena želela malo drugačije filmove da gleda. I u nedostatku originalnih scenarija, producenti vrlo vešto se okreću i upravo je to taj period kada film postaje sedma umetnost, okreću se književnosti. Odnosno, okreću se poznatim dramskim tekstovima, popularnim, koji su i tekako izazvali interesovanje kod publike, sada adaptiranim za potrebe snimanja filma. Odlična rečenica, marketinška, producentska, je bila famous players in famous place. Poznati glumci u poznatim romanima ili poznatim delima. Tu su čak bili pozorišna dela. Onda, recimo, Universal Studio je imao takođe vrlo jednu interesantnu marketinšku rečenicu: more stars than there are on heaven. Našem studiju ima više zvezda nego na nebu. E sad, kako je funkcionisao taj star sistem u početku? To je vrlo interesantno. Glumci su bili vezani ugovorima za određeni vremenski period. Znači, u početku je to bio period od 3 do 5 godina, kada su oni u tom vremenskom periodu, određenom, vrlo jasno određenom, morali da prihvataju sve uloge koje su im čelnici studija davali kao njihovu radnu obavezu, radni zadatak. Znači, glumci apsolutno nisu imali mogućnost odabira uloga, što je vrlo interesantno. Ja kad napravim kao neki trougao, pa kažemo producent, glumac, publika ili gledalac, mi vidimo da su različiti uglovi bili posmatranja. Publika je smatrala te zvezde polubogovima. Oličenjem sna o uspehu, slava, bogatstvo. A opet, sa druge strane, ti glumci, bez obzira što su za relativno kratko vreme, ali tako, zaradili velike sume novca, znači honorari su im u početku bili nekoliko desetina dolara, da bi za period od 4 do 5 godina to bilo nekoliko desetina hiljada, a neki nekoliko stotina hiljada dolara. Što govori o neverovatnom ekonomskom uspehu. Međutim, i oni kao s jedne strane, kažemo, zvezde, a opet sa druge strane, kad se isključe kamere, to su bili ljudi od krvi i mesa, koji možda nisu svi mogli da se snađu u određenom trenutku sa tako velikom slavom, popularnošću. Odjednom im se život preokrenuo u potpunosti, pa su se, nažalost, mnogi okrenuli i upotrebi alkohola i droge, što je bilo vrlo, kad pogledamo, riskantno, I nije to tako izgledalo sjajno kako je publika mislila, a opet sad iz ugla producenti su bili moćnici, nisu ih bez razloga nazvali hollywoodski moguli, jer to moguli povezano je sa izrazom za indijske vladare, koji su bili izuzetno moćni. Znači, oni su imali moć. I te glumci su stvari koristili kao radnu snagu.
Oni su postavljali uslove. Glumci nisu mogli da postavljaju uslove. I upravo zato, kažemo, ta tipologija je uticala na to. Određeni tip, isti kostim, ista frizura, ista šminka. Sve kako bi se što više istakla određena ličnost sa kojom će publika da se identifikuje. Znači, kad govorimo o toj tipologiji, imali smo od muških, na primjer, uloga, to je bio komičar. Charlie Chaplin, na primjer. Kad pogledamo kroz sve filmove, imao je tipski kostim, koji je na jedan vrlo jasan i slikovit način objašnjavao i njegovo poreklo. Velike cipele, cilinder, frak, štap, kostim koji se nije menjao, tako? Da. Buster Keaton takođe ima isto jedno vrlo specifično izraženo sredstvo, a to je njegov izraz lica, koji je bio maltene u svim filmovima isti, kažemo, gluma vrlo tipska, slična, Da. S druge strane imali smo čovek od akcije, znači to je sad morao da bude neko ko će biti određenih fizičkih predispozicija, dobre građe, visok, u kadru, da bude akrobata, da ima tu koordinaciju pokreta, što je vrlo bitno bilo. Zatim Devica Naivka, koju bi ja izdvojila ovako kao jedan vrlo interesantan ženski lik, to je upravo najbolji predstavnik Mary Pickford, koja je predstavljala skromnu, prvo ona je bila sitne građe, znači skromna, fina devojka ili žena u zavisnosti od uloga koju je igrala, koja veruje čoveku pored sebe. Da. Koja veruje u bolje sutra. Što je za producente vrlo bilo bitno i značajno. Ali kad sam spomenula Beg od stvarnosti, mnogi filmovi u kojima je igrala Mary Pickford su se baš reklamirali sa tim. Novac nije simbol za sreću. Budite ono što jeste. Uživajte u životu onakvom kakav jeste. I ona je prosto, takođe se u mnogim scenama nalazila u velikim iskušenjima, koje život vrlo često priređuje, ali je bila istrajna. U nekim svojim stavovima, ispravnim stavovima, nije podlegla uticaju drugih. Verovala je u bolje sutra. I maltene sve uloge koje ona igrala su bile u skladu sa takvim moralnim principima. Znači, ona je igrala uloge koje su bile tako postavljene. Naivna, prostodušna, veruje u bolje sutra i skromne porodice. A sad zamislimo da je ona na filmu igrala takvu devojku, u sledećem fatalnu zavodnicu, koja je takođe postojao tip, ali potpuno drugačije, to je recimo Teodosija Goodman ili Teda Bara, što je isto vrlo interesantno, taj marketing i imidž koji su kreirali hollywoodski producenti. Teodosija Goodman, umetničko ime Teda Bara. Akronim, Arab Death, arapska smrt, da su čelnici studija vrlo vešto iskoristili. Prvo, ona imala fantastičan imidž na tim reklamnim fotografijama koje je studio plasirao, se vrlo često slikala sa mrtvačkom glavom, sa kostima, da je ona dete zabranjene ljubavi francuskog umetnika i ćerke arapskog šejka. Znači, onako vrlo, kažemo, egzotična priča koja je bila vešto postavljena u skladu sa imidžem koje ona trebalo da prikaže. Znači, fatalna zavodnica, nemilosrdno iskorišćava muškarce zbog svojih potreba. I, znači, jako su dobro bile postavljene karakteristike tih likova kako bi publika naravno mogla da se poistoveti sa njima, prvo da im veruje, što je ključno bilo, a opet sa druge strane i da svaki put kada u najavi filma vidi ime određenog glumca, otprilike može da zna koja uloga će biti, ne može da zna priču naravno, ali ako prati rad tog glumca i tekako će otići da pogleda film. E sad, kako je funkcionisao taj star sistem? To je ono što je bitno. Kako je Zvezda bila posmatrana? Znači, Zvezda je bila posmatrana prvo kao polisa osiguranja filma. Šta to znači? Vrlo onako interesantan izraz. To je prosto ulaganje. Mi i danas to imamo iz ugla produkcije. Nekada je dobro uložiti novac, kad kažemo štednja, štednja treba da bude, ali nekada treba uložiti novac u nešto što višestruko može da se isplati, da se povrati. A to je upravo bila Zvezda. Znači, polisa osiguranja u smislu da je svaki studio znao da
angažovanje određenog glumca u njegovom studiju njemu garantuje da će taj film ostvariti uspeh na tržištu. To je polisa osiguranja. Da. Sada, različiti su načini bili kako su producenti uopšte pronalazili zvezde. Znači, neki su pružali šansu anonimnim glumcima, koji su vrlo brzo postajali zvezde. Neki su u jednom periodu bili izuzetno popularni, u jednom periodu ih publika više nije toliko pratila. I mnogi producenti su smatrali da stalno treba pružati šansu glumcima i da im se prosto ukaže prilika da postanu zvezde. To i danas imamo kada mnogi producenti pružaju šansu mladim glumcima. Da. Ako ne pruži šansu nekom mladom glumcu, kako će postati zvezda? Znači, taj mladi glumac će biti zvezda. Ja uvek navodim primer, recimo Montevideo film. To je bila generacija studenta završne godine Fakulteta dramskih umetnosti. Pružila im se prilike, mnogi su postali zvezde. Tako su i hollywoodski producenti razmišljali. Treba stalno pružati priliku. Angažovaću možda 10, od tih 10 će jedan da izbije na površinu. Neki, recimo Metro Goldwyn Mayer, je imao veliki broj zvezda angažovan. Braća Warner su, na primjer, imali psa kao zvezdu Rin Tin Tin, i samo jednoga glumca koji je bio zvezda. Znači, sad logika studija je bila različita, ali je suštinski bilo bitno da taj glumac, odnosno zvezda, garantuje uspeh. To kažemo polisa osiguranja. Drugi način posmatranja je bio zvezda je zaštitni znak filma, zaštitni znak studija. Kada se vidi ime u najavi filma, odmah se kaže, aha, producira ga studio taj i taj. Pošto se zna da je taj glumac vezan ugovorom za studij. Nijedan glumac nije mogao samovoljno da napusti studio, to je isto vrlo interesantno. Već su mogli studiji da se zajedničkim snagama uključe u koprodukciju jednog filma. Tako da, sada ta popularnost koja je takođe bitna, kako se znači određivalo ko je glumac zvezda, između ostalog, jedan vrlo interesantan element, a to je broj pisama koji je stizao studiju na nedeljnom nivou. Pošto zvuči neverovatno, ali je tako. Znači da su bioskopski gledalci stalno tražili detalje o glumcima iz njihovog privatnog života. Znači što više elemenata da se sazna i da se stalno prati njihov rad. Znači, jednostavno to je bio značajan produkcioni resurs. Sad kažemo, producenti kao moćnici su bili nemilosrdni. Znači, prosto, maksimalno su iskorišćavali glumce, znači, angažovali su ih na duži vremenski period, nisu imali mogućnost odabira uloga i upravo iz tih razloga mnogi nisu bili zadovoljni. Ja se stalno vraćam na Mary Pickford, ali prosto od obilja glumaca nju sam izdvojila kao jedan vrlo interesantan primer, znači kao primer glumice koja je za relativno kratko vreme stvarno ostvarila veliku popularnost. I ona je upravo nezadovoljna tim svojim statusom, položajem koji je imala u američkoj kinematografiji, zajedno sa svojim kolegama osnovala, i to je ono što je vrlo interesantno, osnovala producentsku kuću. United Artists, ujedinjeni umetnici, da tako prevedemo, bili su Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, kao glumci koji su želeli da imaju mogućnost odabira, odnosno da oni biraju scenare, sad će se naći ulozi producenta, a ne da samo čekaju da im producent dodeli određene uloge, da mogu da biraju svoje saradnike, svoje partnere, što je isto vrlo bitno, i da mogu da ostvare profit od prodaje svojih filmova na tržištu, što glumci naravno nisu. Tako da kada pogledamo, taj period je vrlo značajan, ali su se tu postavili principi, možemo slobodno reći mehanizmi funkcionisanja produkcije koje postoji dan danas. Pojava zvuka je, zato sam ja i ograničila period, u knjizi do pojave zvuka, je uveo neverovatne promene. Da. Nećemo detaljno o tome. Rekla smo, mnogi glumci su ostali bez posla, nisu bili fonogenični. Film više nije univerzalno razumljiv proizvod, postoje jezičke barijere, povećavaju se troškovi proizvodnje filma i ono što je, kažemo, došlo u tom periodu kasnije i Drugog svetskog rata, što je vrlo bitno, potpuno jedan drugačiji odnos prema glumcima. Znači, glumci su se kasnije, znači posle tog perioda,
angažovali isključivo po određenom filmskom projektu. Znači, nisu bili više radna snaga u vlasništvu studija, već su se angažovali isključivo za potrebe određenog filmskog projekta. I takođe, ono što je posebno bitno, radi zaštite svoje profesije i unapređenja, osnivaju se udruženja, Actors Film Guild, znači udruženja glumaca, umetnička udruženja, koja se osnivaju sa ciljem zaštite i unapređenja svoje profesije. Takođe, na filmskom tržištu se pojavljuju agenti, kao jedna isto vrlo interesantna profesija, koja svojim, ali tako, klijentima, odnosno glumcima koje zastupa, pokušava da pronađe adekvatne uloge na kompletnom svetskom filmskom tržištu, što i dan danas, tako, postoji. Ono što je interesantno, to je da je američka kinematografija i, kažemo, taj period star sistema, koji je značajan u periodu nemog filma, u stvari postavio temelje produkcije koja postoji danas u savremenoj kinematografiji. Kada se napravi anketa, a složit ćemo se da je to stvarno tako, ja zato kad sam na početku rekla izdvajanje 4 elementa, time sam naglasila da izdvajanjem ova 4 elementa koje su od suštinskog značaja, mi ne umanjujemo značaj ostalih. Znači, nećemo reći direktor fotografije nije bitan, scenograf nije bitan, daleko od toga. Da. Ali ako napravimo neku anketu, posle gledanja, evo sad recimo da napravimo anketu posle gledanja bilo kog filma, ovde na letnjoj pozornici, i da pitamo publiku šta ste gledali, naravno znaće koji su film gledali, koga je režirao i glavne glumce. Da. Ali tako? Da, da. Direktora fotografije, scenografa retko ko, mislim, uglavnom se špica ne gleda, što nažalost nije dobro, ali su svi saradnici koji su uključeni u proizvodnju filma bitni. Ali su nam to prosto elementi koji privlače publiku i to je, kažemo, vrlo bitno. Znači, ako imamo zvezdu filma, mi smo sigurni da ćemo privući publiku koja prati rad tog glumca i koja želi prosto da ga vidi, veruje mu, što je vrlo bitno, znači veruje da će svaku ulogu na jedan odličan način ostvariti i prosto želi da ga vidi u nekom novom izdanju, što je posebno interesantno. Tako da sam ja tu moju knjigu ograničila na taj period nemog filma koji se pokazao kao vrlo značajan u istoriji svetske kinematografije, jer su tu postavljeni principi produkcije koja se i dan danas koristi. Da. Predgovor za ovu knjigu napisao je profesor dr. Dejan Kosanović, pa bih ja voleo nešto ukratko da nam kažete o ovom velikom profesoru. Jeste, ja sam imala tu čast i privilegiju da budem student profesora Dejana Kosanovića, koji je stvarno bio i osnivač naše katedre za produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti, koji je bio jedan vrsten pedagog i koji je takođe, pored svog pedagoškog rada, je takođe napisao i veliki broj značajnih knjiga, početci kinematografije na tlu Jugoslavije, recimo isto vrlo značajna knjiga koja se bavi radom domaćih pionira filma koji su se ugledali, na svetske pionire i koji su u stvari ta neka svoja znanja stekli u inostranstvu i kao, kažemo, entuzijaste, ali prosto ljudi koji su želeli da se posvete filmu i da ta znanja primene kod nas pokušali u tim svojim prvim koracima, samo inicijativno da nešto urade. Tako da, kažem, profesor Dejan Kosanović je stvarno bio izuzetan i pedagog i odličan profesor i ostavio nam je isto vrlo značajna dela koja i dan danas služe mnogim generacijama kao onako jedno vrlo interesantno štivo iz kojeg može da se sazna istorija, pogotovo našeg domaćeg filma. Da, on je osnovao Institut za pozorište, film, radio i televiziju. I na fakultetu, jeste, na Fakultetu dramskih umetnosti, jeste. Koji su vaši omiljeni filmovi rađeni po književnim delima? Sad, to je interesantno, uopšte kada kažemo film rađen po književnom delu. Mnogi, i to je iz marketinškog ugla vrlo interesantno, mnogi producenti kada se opredeljuju za ekranizacije nekog poznatog romana, oni naravno u startu računaju na publiku koja je pročitala, znači čitaoce tih dela, odnosno buduće gledaoce koji će doći privučeni. I šta se vrlo često dešava? Da mnogi očekuju da vide to delo koje su pročitali bukvalno onako kako su ga oni doživjeli na filmu. To ne može. I onda se vrlo često desi da izađu razočarani i kažu, pa nije, knjiga je bolja, ili film ne liči. Ja recimo to nikada nisam želela i nikad nisam želela da poredim film ili knjigu, ali mi je interesantno da su mnogi filmovi
urađeni na jedan svoj specifičan način, a da su se samo poštovali osnovni principi, ideje koje autor određenog romana ima. Recimo, navešću jedan film iz prošlosti i jedan iz savremene kinematografije. Recimo, Charles Dickens je autor čija su se brojna dela adaptirala, i Oliver Twist, a ja izdvajam film Great Expectations ili Velika iščekivanja Davida Lina iz 1946. godine. To je, čini mi se, možda najbolja adaptacija, jer je David Lean vrlo interesantno jednu stvar rekao. Kaže, ja nisam želeo da čitam roman. Mene je privukla pozorišna predstava koja je urađena po romanu. I on je u stvari u svom filmu ispoštovao tu ideju. To kako jedan siromašan momak želi da u životu uspe, šta treba da uradi da bi se promenio, tako dalje, što su neke univerzalne vrednosti, ali ne da to bude identično kao roman. Znači da neka ta ideja vodilja bude prisutna u filmu, ali da film bude urađen na jedan potpuno drugačiji način. Da je potrebno da se mnoge scene izbace i da ne treba da budu. To je film koji bi ovako ja izdvojila kao film iz, da kažemo, najranije kinematografije, a i savremeni iz 2003. To je film Devojka sa bisernom inđušom. Po romanu Tracy Chevalier, i ono što je isto interesantno, to je da su isto vreme na tržištu bile plasirani i roman i film. Da. I kad je Tracy Chevalier odgledala, kad su je pozvali producenti na, to kažemo, zatvorenu projekciju, ona je bila oduševljena i rekla je, kako ste uspeli da tu moju ideju na jedan vrlo specifičan način prenesete? Kaže, film i moja knjiga su kao sestre bliznakinje. Liče, a ipak toliko različite. Da. I to je, ja mislim, ono što je bitno. Da ne smemo da očekujemo da to bude identično, svaki medija priča za sebe, ali da je dobro da se ta neka osnovna ideja prenese u filmu. Tako da bi ja ova dva izdvojila kao jedan stariji i jedan možda savremeniji film. Poštovana profesorka, najlepše hvala na iscrpnom predavanju i na gostovanju. Hvala vama na pozivu, Srđane. Zadovoljstvo bi bilo.